Pemirsa Desa Tulikup, Kecamatan Gianyar, Dukerien sampun keloktah pindah ke sentra produksi batu bata merah. Duaning sampun nyansan akeh nampenin pekibeh batu bata pres modern, pengrajin ring desa inucap kantun ngelimbak, ngemit dreste kuno ngaryanin batu bata antuk manual. Sili tunggil krame sani ngadol batu bata, mangku artini kepanggiring Banjar Pandekelot Desa Tulikup Mawasang, di tepengan mangkin pengharga batu bata hasil produksi krame irike kauning nincap. Sayang sareng galas sedurungnya nih, duaning dane Mawasang arga adol nincap prabi produksi taler sayan mal. Bahan baku tanah rawe mangkin ketumbas, mawina ring Desa Tulikup nenten malih wenten lahan sani sida keambil tanahnya nih. Indik proses pembakaran taler nganggen taru sani ketumbas, sani ngawinang penincapan prabio produksi. Agak sedang. Ini harga tuh. Harganya agak naikan. Terlalu lupa kemasan. Mungkin kelas kali 2,5 per 1.000. 8 itu 4,5. 10 5,5. 5.500.000. Wenten niko nak mas batu. Nanya satu Bali niko. Tanah numbas tanah. Kan jadi di tanah diking ya. Dan akun nonton tanah iki pun habis. Duaning asapuniko, batu bata produksi Desa Tulikup kantun kedautin ring pasaran. Produk lokal puniki kebawatang anggen pewangunan pura, wiaden pomahan sane ngangen arsitektur khas Bali, sane muatang bata merah tradisional. Ring tengahin pekibe batu bata pres sani sayan modern, kawentanan batu bata Tulikup dados bukti kesumakanan krame ring sejeroning ngemit tetamian, sa anggen nagingin pebuat wangunan khas Bali. Indrawan, Bali TV.